Guys, welcome to my new vlog. Today guys, mentay mo muna itong petrol cost kuti mo. Te pet umpiang lap yang to kamdan petrol show atrai tang te kadang dan ni mo mula tang bahan ni ha meter per lapan i per alot. Te just hope baka nam lot steng nanti te la flop. Na on the petrol te skuti is the best lem lep apa surok. Te ngamundang butak la lot petrol pedang surok tang bang. Pedang nanti một on ong. Tang bang. Tang lot bang. Tuchel mentai one cash this viewpoint by review. This is the Krom Snyang viewpoint. Dia kan minta dang snap ada lot mai lah. Oh ni nanti rupet makapai. Shit. Nanti rupet dap. Lihat nampang lah dengan HD. Dan beran kan dan grip. Kakak di air lah ni. Dia running shoes tu lah sekarang. Dari here situ. Saya sentuh aja sebenarnya. Lagi siang mas pedang. Oh, very calm. Oh man, so cool. It's very cool. It's very cool, but not. Ni senyum apa aku helmet. Chashma. Oh, sunglasses. Sunglasses mana? I'm not sun. Sunglasses with no sun. Why not the man? Jangan poi aspa. Ayo tiup lah. Oh. Te guys, saya follow ni bro po Instagram te bro sang hayat ho ya ka username. His ho username po Instagram. Kayu senyum jangan kada ya. Mete pun kar. Tahu, te semua pun follow. Jom. Dan kenal sangat pejak dong sutu telak wai dah hak siu lak wai bet dah siu om lak wai. Oh wow, check out this view guys. Dan om lah tadi No le. tadi semua kamera dia guys. Check out this view. Very awesome. Very awesome. No. Ini nomor lah kriak pula. Snow gloves. Ada helmet. Dares pathar bet ya. Petrol kan. Petrol. Ang sibi don sip. Oh ni. Ngali oh nyet deh sini. Jom. Siar dang dan nak ai tang bu. Enak ya. Long sudah keren. Come again next time. Ni itu. Nah, tiup balak lu kan. Ngaruh yang dan grab dan. Ladung tuh. Ambil saya tak apa. My jacket. Oh ya. Thank you bro. Guys, slap iman ta. Dicolap lihat. Sulai light kepai nanti dan dia kepai nanti lah fur siapa. Let's go. Guys, mentai one cash Indonesia ki guest house cottage mo. Di kelong ni apa?
Họ cái đơn rượt đi thì restaurant đồ đàn hàng này swimming pool is under construction thì nanti kamu tuh kan lagi siaran hàng này sim hết thì nhiều cuman kaim nih keren pelat paling klik ini ada gak jaka le campfire song tu pulun ido setias ini di restoran di ngitek sam babi kayak nomor mani solid no jadi udah swimming pool deh not jengit takrit